قال ما برومت اخفتنا بكردي هلبست و سترانين بكردي شانويا بكردي اف دنگ و گوتنین کردی جی پارلمانتویا ترکیه بلند بن. پارلمانترا HDP یا رحی آیشه سروجو ددم کو د پارلمانتویا ترکیه د بزمان کردی دا آخوین میکروفون اوی تی گرتن و سروک پارلمانتویا ترکیه جی راد بیجه کو اف گوتنین تن های فهم کرن و دستور نای داین کو آخفتنا خو بردوام بکم. لگلوی که پارلمانتر HDP یا رحی نصرت ماچینجی ددم کو د پارلمانتویا ترکیه د بیجم جی کردستان را آزادی تی سزا کرن و جسی جوینن لجنه گشتیا پارلمانتوی تی درخستن. ددم کو تو meclise de çijan püskrekte ve bine zaman çiş tara cezanı anıpsine. Demek ki mesele de Mafya Kürdistan, Mafya Kürdistan, Lüveyda Mijas Perest tebdibiniyek ku hember parlamenteri Kurdan, evkesi ku Mafya Kurdan de Pariz'in bir yek dengi ve ki helvest nişandıdır. Ev desilatları AKP و MHP و شریگوان دن امبیجن دیجی کرد و کردستان شرکی به پیوان به نر به اخلاقی حتی مشاندن. هر وها رایدارین پارتیین مخالفت ترکیه یک پارتیا دوا و پیشروجی جی آماجه پیدکن که د پارلمانتویا ترکیه دم اصلا کرنا زمان کردی نای قبول کرن. Kürtçe, Zazace'ye Kurmancı, Dımili, yanjı zimane Gürciyan u ye boşnaqiyan ne zimanen biyani yen vi velatine. Taybeti zimane Kurdi bıqasi Türkiye liser ve erdnigariye zimaneki qadim u piroze u bi milyonan velatiyen me daxivin. Jiboku zimane Kurdi di jiyana rojane de bê bikaranîn û perwerdehiya wê bêdayîn bernameya partiya me aşkereye. Em rast nabînin ku Kurdî di parlamentoyê de bêqedexe û asten kirin. AK Parti iktidarı ise bütün Kürtçenin önündeki engelleri kaldıracağını vaat etmişti. Desthilat AK Partiye soz da bû ku hemû astengiyên li pêşiya zimanê Kurdî rake û bi salan propaganda vê yekê kir. Lê îro em dibînin ku dîsa li parlamentoyê zimanê Kurdî qedexeye peyva Kurdistanê sûce. Bi çi awayî em qebûl nakin ku di parlamentoyê de zimanê Kurdî bê qedexe kirin. Ji sedî sîyê zêdetir welatiyên me Kurdî diaxivin û dûrê rastiyê ye qedexekirina Kurdî. لگلوی که دیسا د سال 2017 دجی پارلمانتری HDP رحی عثمان بایدمیر گوتو بو راستیا کردستانی هیم جبر وی چندی جدر و نشتنین پارلمانتوی هاتبو درخستن و د پارلمانتوی ترکیه د زمان کردی هر زمانه که نای زانین تی تومار کرن. Vural erişmiş. Kürdistan 24 Ankara. Aha şurası Sayın Başkanım. Aha şurası. Aha şurası. Kürdistan şurası. siz